Guys, komeze mutereka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nk'uko bisanzwe murabizi ko tubagezaho tutorials zivuga kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platforms. Uyu munsi rero tuje kubabwira kuri wa mushinga wacu wa Pi network, aho turi kubona coin yitwa Pi yaba yamuritswe cyangwa yaba yaranshinzwe kuri exchange yitwa xt.com, ariko bikaba ari ibintu by'ibihuha. Iyi coin rero barimo bavuga ko yaranshinzwe cyangwa Pi yahawe agaciro kuri ino exchange, ndetse itangirira mu madolari 7.7, ubu ikaba iri kugera ku madolari 18. Nimba ukeneye kureba iyi coin rero no kujya muri Play Store yawe ukadownloadinga cyangwa ukandikamo xt.com, ugahita ubona application ya xt, ukayidownloadinga ugafunguraho account nyine, ubwo ugakora sign up. Wamara gukora sign up ukaza kugera hahangaha ngeze ni kuri dashboard. Hanyuma ukimara kugera ahangaha, ikintu cya mbere ukora ni ukujya hariya hejuru muri search, ukajya gusacinga iyo coin bari kuvuga ya Pi, bandikamo Pi. Yes, ukimara kwandikamo Pi urabona ko hano bahita baguha pair. Iyi pair niyo bari kuvuga ngo yitwa Pi network, ariko I think atariyo, ntabwo ariyo kuko nta makuru yerekana ko Pi yaranshinzwe cyangwa yahawe agaciro. Iyi coin rero niyo barimo bagereranya na Pi. Reka tuze turebe iby'iyi coin. Okay guys, nkuko muri kubibona rero ahangaha hamaze gukanda kuri iyi pair yanjye. Iyi pair yanjye ahangaha muri kubona pair ndiho ni Pi vs USDT. Uri kubona ko iyi Pi imwe imajije kugira kuvunja byibura ama USDT agera kuri 19 n'ibice bingahe, sinzi nimba muri kubibona neza. Hano hejuru muri kubona ko byibuze Pi imwe imajije kuvunja ama USDT 19 n'ibice 0.0031. Ibi ngibi ni byagaragaye ubwo iyi coin yashyirwaga ahagaragara, igahera ku madolari cyangwa ama USDT 7.7 bayiranshinze. Ariko guys, icyo nshaka kubabwira aka kanya ntabwo ari ibintu byinshi, ariko nashaka kubabwira ko iyi project ntabwo ari iya Pi network. Twebwe tugomba gutegereza amakuru ya nyayo ko timu igenda idutangariza nimba koko turi mu mushinga wa Pi network turi serious. Ntabwo nifuza ko hari abantu bafoyinga iyi coin, kuko ntekereza ko nubwo iri kugenda izamuka nk'uko iri kubitwereka, ariko mu gihe gito biragaragara ko iraza kumanuka igahombya abantu benshi bagahomba. So guys, sinzi nimba muri kubibona neza, muri kubona ko iyi coin nibura mu gihe gito cyane cyangwa mu masaha 28 imaje kuba yazamukaho kurusa y'ibihumbi 37,900. Ngo umuntu wayishoye mu gitangirira ku ma USDT 7.7, aka kanya amafaranga yashyizemo amaje kwikuba inshuro 37,900. So urumva ko ni ibintu biteye ubwoba kubivuga. Nkuko muri kubibona ni ibintu bitari sawa cyane, kuko mu kandi kanya ishobora guhuruduka igahita ijya munsi yaho wayiguri, ikajya munsi y'ama USDT 7.7. Guys, be aware of this scam. Ntekereza ko iyi coin itari ya nyayo, ntabwo ari right time, ntabwo ari cyo gihe cyo kwishora nimba uri umupioneer. So ntekereza ko uraza kwitondera ibi ngibi. Even though xt.com ni platform nshyashya, ntabwo ari platform imenyerewe, just it should be a scammer platform. So be aware of this platform, don't care about it. See you again later in the next video guys. Ariko nimba mutarakora subscribe, mushobora gukora subscribe mugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tugendana 5 kuri 5.